Salamatı, Nokat Qarjımat ötken katılışları. Bugün 17 sentyabr 2023 yılı biz Iskol Oblası'nın at meydanına, Çolpanata şahrının at meydanına geldik. İpodromga. Bu yerde 1985 yılı ballar ынтымақ ойынын уланышып жатат. Iskol Oblası'nın жигиттери. Азыр шол жерден маалымат алабыз. Бизден алысыбай. Лайк басып комментарий жазып коюңуздар, урматтуу. Кеттик анда. Бар дайыма силердин кызматыңызда Nokat Qarjımat өткөн каналы. Az санаулуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Кудай кааласачы. Азыр парад болот дейт. Парадын тартабыз. Анан бизден алысыбай. Эмне кылып туруңуздар? Урматтуу. Iskol boyuna olacak, motoruna kanallar. Iskol çakınlı, Çolpanata şahri. At ipodromu olacak. Bu yerde 1985 yıllık ballardan oblast, Jet oblast, Jet Duban'ın ballar geldi. Şu yerden malumat alıp biz sizlerge ko'rsatmoqchimiz. Bizga demirchi bo'lgan Haymos klubi jana Haymos klubi bilan Abdusalamoğlu Mahmut jana Muzan Ayman klubi klubidan Bas degan taqsir imtiyozimiz var. Sol sponsor bo'lib doimo qo'llab ko'rsatadi. Finalsa like bosib ko'rsatib kecha kelgan bo'lchuk. Kechasini daha bir kishi ko'rsatganmiz hozirdir. Dele oltat. Bu yerda 18 ta boz uy tegilibdir. Qaranglar, motorlar. Hozir nima bo'lsa, ko'rsatib boz uylarni. Iskol oblasti. Iskol oblasti boz uy ekan bu, qaranglar. Motorlar. Aşağı gidiyor tartış. Oştun bozuyu. Özü dostlar, başta. Tamam tatlı olsun. Gelmeyiz mi? Normaller kanday. Çok oturup tamam siz gelin. Narlı bastı. Selamünaleyküm, tamam tatlı olsun. Narlı bastı çocukları. Aragan menin bölünde Kapkaylanan karanı İnistem bir oksu kündü Cavol Allah sol bastı. Allah solları. Bunu bu yerdə alır. Bu yerdə tamam açmış olarkən Jet oblasının Kırgızistan boyunca bu yerdə DT Abed Sovyeti Qarjı olacaq bu qonaqlar. Burada yetişib durur bu yerdə motorlar. Atken oblasti. Assalomualeykum. Qandaysizlar? Atken oblasının jigitleri. Varыңыздар, жастарым. Noqatqa бар 24 деп. Почт. Assalomualeykum. Batken oblasından qancha oylar keladi Batkendan? 100 adam kelibdir. Почти. 85 de bizlere sokmam. Ha, yaxşı. Batkendan Qamaq. Tamam gelmedi. Hazır motorunda tamam gördü. At beden tövdü ekan.
Assalamualaikum. Dostum, söylep koyç kişine. Boştan atma. Mına da sülü, tanımlanma. Çorak sülü, çorak. Ana çorak sülü. Çorak sülü. Nerede sülü koy, hoşuna atma. Kim жазгандарың Boştan atma söylep koyma. жіберіп қойшы. Boştan atma söylep koy. Комментарий беріп қояйын ба. Ассалаумағалейкум. Құрметті туғандар, қырғызстандықтар. Бүгін көрсем мына Қырғыз Республикасында Ысыккөл Берметте болған Ысыккөл облысында 1985-терден маракес өтіп жатады. Бұйырса мына азыр бираздан соң парадыбыз башталады. Азыр завтрак қылып шықтық. Барлығы активный, жақсы. Бұйырса бүгін тойды жақсы өткөріп алайлы. Boştan kança geldi? Kança kişi geldi? Оштон где-то 300-400 жігіттер келді. Arı Біреуі olsun азыр ha? келішеді. Arı olsun ha? Jeti olsun. Жеті. Jeti rayonunda. Оштун Ош областының 7 районына. Jeti ol. 7 районына. Jeti rayonuna bir taş var 8'de geldi. Tamam mı? 8. Allah razı olsun. Şöyle Mana Ысыккөл обласының өкілдерінен ішіне сөз алады. Assalamualaikum. Hoş geldinizler. Ассалам. Ноқатқа бардан да, Nokat var жеп атат. ошо бүгүн ушундай бир иш-чара өтүп атат. Кудай буйрса, жакшы өтөт деген ниеттебиз. Конокторго баарыңарга Алла разы болсун. Жакшы келип алдыңар. Ошол эми азыр жаңы тамак ичип чыгышты. Азыр парад кылабыз да, анан кийин оюндарды улантабыз. Ona da size bir soru ataksır. Kaysı областан geldi şu anda Malmut ülkesinden kaç adam geldi? Примерно. Кыргызстанда 7 областын баары келди, Кудай буйрса. Анан Казакстан Республикасынан Өкілдер. коноктору чакырылган, ошолорду күтүп атабыз. Алар аз жолдо келди ошол. Maşallah. Anam bu yerde elim manayı jakşı da mı Kavaş göre? Кудайга шүгүр, элдин маанайы жакшы. Коноктор да көп келди. Кудай буйрса мындай боз үйлөр да тигилип, шу боз үйлөрдө бир мындай көрсөтүп койсоңуз. Ona urmatlı nokat kaçımat ötken katılışları 18 boz üyü gittir. Bu yerde Ысыккөл tuğanlar 1985 yıl dostlar. Hazır Kuday buyursa inşallah sanalı ünitlerden keyin açılış azem болады. Şol yerden devam olmak lazım. Bizden olsa like boş komentar yazıp konur tuğanlar. Rahmat Allah razı olsun. Bunu tuğanlar karanızlar. Bunu ayaklarına gelip duruz ya karanızlar. Bunu tuğanlar. Шернесіне отырабыз. Атарынан өтіп келе жатып, мына биыл Ысыккөл жергесіне келген екен. Ысыккөл облысының балдары сыйлап, мына Чоқынұлыға жаңа ипподромда отырабыз. Ошо областынан бир 100 бала келди окшойт. Кудай кааласа ошо ынтымак шернесине спорттук иш-чараларга катышып, ойноп кетебиз деген тилек бар. Кудай буйруп калса, кийинки өчүктү биз да алып калышыбыз мүмкүн, эстафета. Биз да ушулардан кем калышпай, ынтымактуу фильмдикти жакшы өткөзүп алганды Аллах насип кылсын. Барлык балдарга ийгилик, жакшы ойноп, жакшы салып, жеңиш менен кеткенди баарыбызга насип кылсын. Дастарханыбыз дайыма жакшылыктарга жайылсын. Мына Ысыккөлдүк досторго рахмат, ушунча баланын башын бириктирип, чай берип отурат. Жакшылыктар ана болсун, ынтымагыбыз болсун, арабыз көбөйө берсин. Жамандыктан алыс болойлу. Ийгилик баарыңарга балдар. Рахмат. Urmatlı ama şu Çiğ oblasının dostları gelip durat. Şu yerden Malmut olas. Ona taksir söyle veret. Söyle taksir hatıra söyle veririz. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bardımızga Allah talan merimi rahimi geçirmeyi berekelisi bolgon bolsun. Allah taala bardımızda buyurup şu Ысыккөл жерgesine alıp geldi. 7-85'te çok olup şerine kılıp ötkörüp oturabız. Bu Murdatan ötüp kelgen. Murdatan ötüp kelgen jalla birinci talas suyda öttü, andan keyin talasta öttü. Talastan keyin Жаллабатка, Жаллабаттан keyin mana bugun şu Kırgızstandын Бермет болгон Ысыккөлдө oturabız. Kudayga şükür. Balдар tostu. Alan Çiğ oblasından kaç adam geldi? Hazır toşta takip malumat çok, bирок 100'den aşık, 150'den 200'ge jakın var. Maşallah Allah razı olsun. İşinizlere iyilik, toylar jakşı töz olыңыздар. Urmatlı hazır leylek Batken oblasından geliptir. Tamam sat olsun, hem sülo izleyiciler hem yakış. Urmatlı Жаллабат областы.
Assalamualaikum. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Xalos, bir minut olsa SMS, jasha. Xalos. Norin. Norin. Jallabat. Jallabat. Batken. Batken mi? Batken batırları. Hoş özümden mekanim. Vasila. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Qirsan Jeta ulasından kelibdir da. Anan Qozog'istondan kelib tatgan jolda. Hurmatli tuğanlar, mana birinchi hoş. Ondan keyin Batken. Şontib qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, hozir parad bo'layotgan. Paraddan ham olib ko'rsatamiz. Hurmatli tuğanlar, hozir paradga turadi, qarangizlar. Nutonlar az başladı sana unutuyorum. Az başladı parat. Şöyle Muhammed Altar, güzel olsaydı. Bayağı komentarda bulunur nutonlar.